Yo, iyi ni SPN TV2 turagarutse turizera ko meze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, umujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo. Namwe muri hakurya y'amazi turabasuhuje, turizera ko ibintu bimeze neza cyane. Turagarutse tubafitiye amakuru menshi cyane, turababwira muri politike uko bihagaze ndetse turaza kujya muri siporo tubabwira uko bimeze. Si ibyo gusa kandi tubafitiye ubusesenguzi mutasanga ahandi, kandi muraza kuryoherwa rwose. Tubafitiye n'ikindi gice twita waruziko. Mbese waruziko n'ibyo ngibyo bibaho? Yes, ntimucikwe rero, ngewe tugiye kubana muri iyi minota ni Blaise Oze Domis. Reka amakuru yacu tuyatangirire mu Rwanda, aho Paul Rusesabagina wafungiwe ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda yanyuranyije n'imbabazi yasabye, avuga ko yarekuwe kubera igitutu bihabanye n'ibyo yanditse mu ibaruwa asaba imbabazi. Rusesabagina washinze umutwe w'iterabwoba wa MRSD-FLN yarekuwe ku mbabazi za perezida muri Werurwe uyu mwaka, nyuma y'imyaka isaga 2 afungiye mu Rwanda ku byaha by'iterabwoba byahitanye ubuzima bw'abaturage. Rusesabagina yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 ariko aza gufungurwa nyuma yo gutakambira umukuru w'igihugu avuga kubera izabukuru n'uburwayi budakira, asaba gufungurwa kandi ko ntaho azongera guhurira n'ibikorwa bya politike. Muri iyo baruwa Rusesabagina yavuze ko yicuza ko atakoze ibishoboka byose ngo abanyamuryango bose b'ihuriro rya MRSD bagendere ku mahame yo kudakoresha ubugizi bwa nabi. Mu ibaruwa yanditse yagize ati, ndamutse mpawe imbabazi nkarekurwa, ndahamya ko nzamara igihe nsigaje cy'ubuzima bwanjye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntuje. Ndabizeza binyuze muri iyi baruwa ko nta zindi nyungu ntegereje, zaba bwite cyangwa iza politike. Ibibazo bijyanye na politike y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Nyuma y'amezi atagera kuri 3 arekuwe, Rusesabagina yanyuranyije n'ibaruwa yanditse asaba imbabazi mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama izwi nka Oslo Freedom Forum. Muri iyi nama yiga ku burenganzira bwa muntu, Rusesabagina yahawe ijambo mu majwi yafashwe mbere yayo, bigizwemo uruhare n'umukobwa wa Rusesabagina, Karine Kanimba. Yumvikanishije ko gufungurwa kwe kwaturutse ku bagize umuryango wa Human Rights Foundation utegura iyo nama, aho kuba imbabazi yasabye nk'uko yabyanditse ajya gufungurwa. Yagize ati, uyu munsi ndi umuntu widegembya kubera amajwi yanyu n'abandi nkamwe. Ni ibyishimo n'icyubahiro kuba ndi kuvugana namwe. Mwese mwishyize hamwe muharanira ko mfungurwa. Kuri Rusesabagina, gufungurwa kwe yabyise intsinzi. Ati, irekurwa ryanjye ryerekanye ko iyo uhagurutse ukarwanira icyo wemera, mugashyira hamwe murangajwe imbere n'amahame y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi, mugera ku ntsinzi. Ibi bivugwa na Rusesabagina bisa nko gukina ku mubyimba imiryango y'abahitanywe n'ibitero bya MRSD-FLN yashinze, no kumvikanisha ko azakomeza inzira yari yaratangiye mbere yo gufungwa. Ubwo Rusesabagina yari amaze kurekurwa kubera imbabazi, guverinoma y'u Rwanda yavuze ko guhabwa imbabazi kwe Rusesabagina bidakuraho igihano yahamijwe, ndetse ko gishobora gusubizwaho mu gihe yaba asubiriye ibyaha yakoze.
reka tugaruke ku makuru avuga kuri Lewis Hamilton wamamaye muri Formula 1 aho yashyigikiye Kalimpinya Queen nawe usiganwa ku modoka. Umwongereza Lewis Hamilton wamamaye mu isiganwa cyangwa se mu irushanwa rya Formula 1 yasangije abamukurikira ku rubuga nkoranyambaga rwa Instagram ifoto y'umunyarwandakazi Kalimpinya Queen aho arimo arakina amasiganwa y'imodoka. Umwongereza Lewis Hamilton ukina amasiganwa y'imodoka nto Formula 1 mu ikipe ya Mercedes yasangije abamukurikira ifoto ya Kalimpinya Queen yongeraho konti yitwa Females in Sport. Iyi Females in Sport ikurikirwa n'abantu 59,600 ndetse isanzwe igaruka ku bagore baba muri siporo by'umwihariko iyo gutwara imodoka na moto bitoya. Ni nayo ya mbere yari yabanje gusangiza abantu ifoto ya Kalimpinya ivuga ko ari we mugore wa mbere ukina rally mu Rwanda. Yakomeje igira iti Kalimpinya yabaye co-pilot imyaka 3 mu mwaka ushize nibwo yiyemeje gutwara ubwe akora amateka yo kuba umugore wa mbere ukina rally mu Rwanda. Mu cyumweru gishize yabaye uwa gatatu ari kumwe na co-pilot we Ngabo Olivier. Twishimiye cyane kumubona atera imbere. Ku rundi ruhande kandi Hamilton nawe ukurikirwa n'abantu 33,600,600 kuri Instagram dore ko asanzwe afite izina rikomeye muri Formula 1 aho amaze kwegukana shampiyona y'isi inshuro 7 anganya na Michael Schumacher akaba abura imwe ngo ace agahigo ko kwegukana nyinshi mu mateka y'uyu mukino. Kalimpinya Queen yabwiye igihe ko yatunguwe no kubona Hamilton asangiza abamukurikira ifoto ye yongeraho ko bigiye kumutera imbaraga zo gukora cyane. Yagize ati byantunguye nabuze icyo mvuga gusa ku rundi ruhande byanshimishije bikomeye, byanteye imbaraga zo gukora cyane kandi rwose ndashimira buri wese udasiba kunshyigikira. Ngayo nguko rero aya Kalimpinya Queen uwo wapostinzwe na Hamilton icyamamare mu irushanwa rya Formula 1. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Afurika y'Epfo aho igiye gutangiza gahunda ya Mutuelle de Santé. Inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yatoye itegeko rishyiraho ubwisungane mu kwivuza ku baturage bose busa nk'ubuzwi hano mu Rwanda bwa Mutuelle de Santé. Ni ubwisungane bwitezweho gufasha abaturage benshi kubona ubuvuzi budahenze ndetse ikigo cya RFFI cyatangaje ko 16% by'abaturage ba Afurika y'Epfo ari bo bari basanganywe ubwishingizi bw'ubuzima bahabwaga n'ibindi bigo byigenga. Guverinoma y'icyo gihugu yatangaje ko Afurika y'Epfo ari cyo gihugu cya mbere ku isi cyari gifite umubare munini w'abaturage kwivuza kwabo byari bihenze cyane. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko gutangiza ubu buryo bw'ubwisungane mu kwivuza bizafasha abatishoboye n'abafite amikoro aciriritse kugera kuri serivisi zo kwivuza aho kuba ibintu byahariwe abakire gusa. Iri tegeko kandi ryarwanyijwe n'amavuriro yigenga kubera ko yamenyeshejwe ko atazajya yishyurwa mu gihe yahaye serivisi abaturage kandi izo serivisi ziboneka mu bitaro bya leta. Si ibyo gusa kuko n'abatavuga rumwe na leta nabo bamaganye iryo tegeko bavuga ko rizatuma ibitaro byuzuramo abarwayi, imitangire ya serivisi ikagenda nabi kandi ko ayo mafaranga abaturage bazajya batanga ngo bivuze ko ashobora gucungwa nabi biturutse ku mikorere y'ishyaka ANC isanzwe itavugwaho rumwe.
reka tubabwire ko kandi u Rwanda rwamaganye raporo ya Human Rights Watch ishinja abayobozi barwo ibyaha by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwamaganye raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abayobozi barwo baba baragize uruhare mu byaha by'intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu bufasha bwahaye umutwe wa M23. Inyandiko yashyizwe hanze na Human Rights Watch ivuga ko M23 ari umutwe ufashwa n'u Rwanda ndetse ko ari wo wagize uruhare mu bwicanyi bw'imirambo yabonetse mu burasirazuba bwa Kongo mu gace ka Kishishe. Iyo nyandiko igira iti iyo mibiri bikekwa ko ari iy'abaturage bo muri ako gace ndetse n'abarwanyi bafashwe na M23 ikabica hagati y'Ugushyingo 2022 n'igihe uwo mutwe wavaga ikishishe muri Mata 2023. Muri iyo raporo kandi havugwamo ko hari abatanze ubuhamya bavuga ko babonye imva rusange 14 zashyinguwemo iyo mibiri kandi ko ari nke ku bantu bishwe. Ngo hari n'abandi bantu batanze ubuhamya bavuga ko imibiri iri hagati ya 15 na 20 yabonywe hafi y'urusengero rw'Abadivantiste. Ivuga ko ibyo bikorwa byakozwe bigize icyaha ndetse ko akanama karoni gashinzwe umutekano gakwiriye kwicara kagashyira hamwe abayobozi ba M23 hamwe n'abayobozi b'u Rwanda ngo bafasha uyu mutwe ku rutonde rw'abahabwa ibihano. Iyo raporo ikomeza ivuga ko kandi abayobozi b'u Rwanda bashobora kuba baragize ibyaha by'intambara binyuze mu bufasha buhabwa umutwe wa M23. Reka nkubwire ko kandi Teta Sandra yongeye guhakana ibyo gukubitwa n'umugabo we ari we Weasel asiga benshi mu rujijo. Inkuru ya Teta Sandra n'umugabo we Weasel ikomeje kuvugwaho byinshi mu gihugu cya Uganda nyuma y'uko abwiye itangazamakuru ko atigeze amukubita binyuranye n'ibiheruka gutangazwa byatumye benshi bamutabariza bakamusabira ubufasha ngo akurwe muri icyo gihugu igitaraganya. Ni mu kiganiro yagiranye na Urban TV, Teta Sandra ubwo yarabajijwe ku byavuzwe ko yahohotewe na Weasel yabihakanye avuga ko ubwo aheruka kuva muri Uganda yari ajyanye n'abana be iwabo kubera ko ababyeyi be bari bataramubona kuva bavuka. Yagize ati nta kibazo nigeze ngirana n'umugabo wanjye Weasel, nari najyanye abana banjye iwacu kugira ngo bababone kuko kuva bavuka bari batarababona. Ntabwo Weasel yigeze ankubita, ntaho nigeze mbivuga, nakoze itangazo mvuga ko nakubiswe n'amabandi, abantu baza guhimba inkuru zabo. Teta Sandra akomeza avuga ko ibyo ari byo byabaye, ko atigeze atandukana n'umugabo we Weasel, ahubwo yari yagiye gusura ababyeyi be kandi ko ibintu ari ibintu bisanzwe mu rukundo. Ni amagambo yahise asamirwa hejuru n'itangazamakuru ryo mu gihugu cya Uganda, cyane ko ari ubwa mbere Teta Sandra yaragarutse ku byavuzwe ko yakubiswe n'umugabo we Weasel. Muri Mata muri 2023 nibwo Teta Sandra yasubiye muri Uganda gusura umugabo we bari bamaze igihe batabonana, aba afunguye amarembo amusubiza muri Uganda atyo.
mu minsi ishize nibwo Teta Sandra yongeye gusubira muri Uganda, yongera no kuhategurira ibitaramo, akazi n'ubundi yakoraga kuva muri 2018 ubwo yerekezagayo, ari nako kamuhuje na Weasel baje gukundana kugeza ubwo bafitanye abana babiri. Nyuma y'ibiganiro bimaze igihe hagati ya Teta Sandra na Weasel n'imiryango yabo, hari kandi amakuru avuga ko mu gihe cya vuba aba bombi barimo baritegura ubukwe. Yes, tukaba tugeze rero mu gice cya waruziko. Mbese ibi warubizi? Uyu nta wundi nkuzaniye, yitwa Albert Einstein, umuhanga mu bya siyanse, umuvumbuzi kabuhariwe, the dopey one nk'uko bamwitaga. Uyu ubwe yiyitaga mathematical ignoramus. Ijambo ignoramus biravuga ngo ntabwo tubizi, nta nubwo tuzanabimenya, biri mu rurimi rw'ikilatini. Uyu mugabo Albert Einstein yabaye ikimenya bose bitewe n'uko yari afite ubuhanga budasanzwe. Ab'ibinyejana bishize bari bamuzi, aba none turamuzi, sinshidikanya ko n'abazaza bazaba bamuzi bitewe n'ubuhanga budasanzwe uyu mugabo yari afite. Albert Einstein yashyizeho amabwiriza y'uko umubiri we bazawutwara igihe azaba yapfuye. Yagize ati: sinshaka ko abantu baziga ku bwonko bwanjye. Muzafata ibice byanjye by'umubiri hanyuma mubitwike, ndetse nibisigara muzabimenagure. Albert Einstein kandi yarwanyaga cyane ko abantu bazamusenga nk'uko basengaga ibigirwamana, dore ko bari baramubwiye ko bazamusenga rwose nta kabuza. Ubwo uyu mugabo yari ari mu bitaro biherereye muri New Jersey, muganga wari uhari icyo gihe witwaga Harvey Thomas nibwo Albert Einstein yapfaga, maze uyu muganga afata iya mbere mu kwiba ubwonko bwa Albert Einstein. Harvey Thomas, umuganga wibye ubwonko bwa Albert Einstein, yabubitse hafi imyaka 30. Imyaka 30 yose yari yarabubitse. Ikindi wamenya kuri uyu muhanga Albert Einstein, ntiyigeze atsindwa imibare na rimwe mu buzima bwe. Si ibyo gusa kandi muri waruziko nkufitiye, ahubwo Albert Einstein waruziko yaba yarigeze ahabwa icyifuzo cyo kuba perezida w'igihugu cya Israel. Uyu muhanga Albert Einstein, ubushakashatsi bugaragaza ko yari afite icyo bita IQ y'160. Ngayo nguko rero aya Albert Einstein. Ndagushimiye ko wakomeje kubana natwe. Njye wumvaga nari Oze Blaze. Ciao ciao.